tuna hian zing dar kwa ani a klarai hi dar kwa le minute som panga in atanga chhuah pui kan ngaia amaro chu kan kai tho thina dar riat le chan ve tangin a visa tur vel buaipui a kal tur kan nia a tho thei reng reng lawa klarai ye lo tho cha he o kan kai tho thomno khuma kan hak tir sok sok atro kara voi ne ngai ti don mo o kara thule phot ikar khan kan kal mai do na mi voina le khapoi mo submit turin kalanga ya voin chu FRRO office lampanga he keima shitlang de ul chungin klarai shwaya nga ya ama tel lo chuanin apa ina lo zukti sakngot thei box silawa chuwang chuanin hei zinga ma dewa kanin kai thowa hei klarai hi atang puin dar som vela tho thin dar kwa kan kai thowa bon khop mai klarai lim khop mai hei kan chwa pui zing khat khopa tho thei lo kai tho charanga ya với chú cần vlog dễ lắm thôi bye bye rồi đấy hey kan kal na tour door hi an lo le in hong lawa dar kwa le chan vian ta kan tlai de hle ka rai po he thau chane thau chan hoi hoi kara lo bye bye la kan office door tura kan passport size photo ken sak tur hei print thattir turin kan kala anloin hong har de hle kan soi ain kan ngak me kani zing car exercise dar kwale chan viala ni hi hetia kan nga lai hianin Clarin zote lo mu fu hlau meya zote a chai vel or lai hianin hei abul chia ina hianin preschool daycare alo oma chuanin infiam na eng emo hei an gate chung chia hian alo oma kha ava bi deka chuan anei tu nge an principal chumi chuanin lo lu chin ro lo hrai ro atia kan valu puita chuan hemi kan nga chung hian thil tam tak kan ti man ti na ni chu Clarin extra laboka zote du to kina infiam puina mana chuan preschool admission anei mi alo na lo infiam man boka How are the kids being used? mi de kera gani ti veringot Oh, this is quite The new. first new branch we have started. Oh, okay. Yeah. So with that we have I enkol tu nu chu sum do na thiam nge mai a indu lo ve khop mai hei pona kan zo te min ko lut kha hei loin fiam pui ro loin fiam ti ro local ro atia min try luta achunga khwa naw pangdang an nei nual boka an nei nual han ti la naw pang pariat item voi khata kan du lawan tia ti chuan hei apa an naw pang an zir tir dan le emo an activity sang bulan tran dan te an han explain zunga Clarai hi preschool tandon sila kan thlan nge an mania kan kaltir nge ngai tur hianin mi an lo titlang nel thiam khop mai kan tum wang reng po ni lavin hei kan tum ai dein kan oma chuan voini leng in kan ril ruwa po helai preschool akal hun tur vel hi kan hisab chhota sumdon an thiamin mi hip an thiam khop mai hetiang ang hi achin chun zom ve wangkaring o achin chhun zom tlak ve wangkaring ti zok turani thiam takan ni ti chuan helaya an preschoola abul tan nana kum khat le chan ve atang te kum hnia tanga kal tan te bulan tan tir dan sang an min shil nuwa ti chuan a thalak print na hmuna chuan hei kan kalta an loin hong ve to a thalak print na hmuna kan kal hian Clarai hi ka titlua ka khong tlua a trapna sa khop maya ti chuan he thalang ngak mai hianin tupum dar som thleng kan om ta ni ti chuan kan office kal na tur tak lam chu dar som le minute som panga vela kan kaltrana dar kar khatvel kal tur ni a kan ngai kha traffic a jam na salutuka chuwang chuan dar kar ni don kan kal boka
amun kan thlen meu chuan kan ha khop maya ti chuan khelai hmuna kan kal chan tak hi atira chuanin clary visa hi ngai lova heta piang ani awangin OCI hei overseas Indian citizen anti anu heta Indian mi kan ni awanga chuan ama Australian passport Australian citizenship ani awanga heta India rama a reng theina tur visa hran pa ngai lawa na tur angchi kha khami apply tum khan kan kal ringota alo ni mi alawa chuan hei enge passport dang ani lo visa dang apply masak phot te lo ngaya chutiang ti tur chuanin hei kan hole phot ta ni chuan kan ho konga po hian kan chaw em me tukin kan auto chuang chu hei kan kal nei thuya auto chuan lo phei chuanin tun lai chu ke chu motor ka rui zia ka chang kang lo to pa chuan ka rei po vo in chu dik tak chuan aning ve thlota traffic hi an turu em khopa kan rila tram to box si amaro chuwa nei thak devin kan ho konga kan chola eitur kan ei chak zong tak eina tur kan hmu fu hlawa ti chuan Glen Bakehouse a kan chola hei juice te le coffee te kan han cha eitur te nen ti chuan karai pon ani danga thilei thape vak lo khatuk pum manile nga chu hnudar ni thleng vela thilan ei lo chu a ei thadu khop mai ti hian kan ho kong auto apo chaw to khop mai a pompo du to chuang lawa amaro chu in kan thlenga in chung kan lu cha chu muhil tura kan han ti chu khuma pana le khabu nen hei dar kar thum zet chu muhil ta khazong khavo ina kan hun mandan ani a heta hianin video amasa a nizan lam pangami hei a motor thar anei alom dan vel a hlimpui em a chu karon da tel chaka adu anga khalchak theilo chuan a choi le lop mai zela hei a soft toy sau hi phur bor thei hle boka keimani in kan hlimpui ang tho ina ma poina hlimpui a maro chu anui hi azawak lo thina camera hmural hian ti ve ngal zel mai ani mo karai hi a hran pa camera hmu lo lai nui ring thei viau si camera hmu rala mengrum tlat thiani ve a dot soite po hi kan ang thin ve ni chumo ti chuang karai chanchin tlema zong kan update lenga mania sentu ta mo kan ti atanga a choi tui lo kha thil hele ei mumal lo shima hei dry fruit kan ti ho enge nyang cranberry rote blueberry rote hetiang ho vel hi tlem aya abak chu eng ma hi ei pe ta reng lawa ma se doctor khan ei pe lo hun an nei a chu wang chuan norluan ngai lo atia wang khan kan ngai a thave top meya le a cher pha em chuang lawa chu wang chuan in hei ti hian om omin kan om tir ve ri top mai ani